Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kesemua penjaga kecil baru kaitan ai gaji muncul kami persyak cur halur gaji yorot jong gaji konten ya kahok jong pai ba igariti sencar pai ba ni persyak ya ka jing yorot jong gaji konten Ka dorbar chnat drai tendring hakalai photri uleber arajar phonrio klalu mi dorbar pajba haga bakirang ba kilong kemi bat kesamla kreation benta haga jingalang bat haga ni dorbar keshnat drai tendring klapen pau gajing persyak wajur persyak iku hukum blapen mi de district council hakar penyodri uleber arajar phonrio kebathai usim banlum ya dorbar pelun hakishnong tendring hakalai photri uleber arajar phonrio hayin dorbar shnong usara jong keshnat drai tendring ba Waddington nongrum uloong ba hagan gastab lalu mi dorbar banyakran ba penshimrah logan gaman ba uloong ba gani gajing le jong district council kedi gajing yura je ko hok ba kabosen shar jong kashnan right ring to na kaliang chunga kum sordar jong kashnan right ring hagni por ngayeng hagni kapur ban bagi penlong gani ko dorbar namar bagi persya halur jong ka hukum ka order ka permit na ka district council ban penlong ka dorbar la syai kasing kalai fitrik march arhajar arpunriu haka yeng dorbar jongka snong tenring haka por sibeci bat bala aibor bala btha yu sim jongka himai krim ban btha yu hamsilat milim pada ban penlong ye ke dorbar de halor jongka di dorbar de halor jongka ni ka order jongka dis council ban ka liang jongi kum upat ba jongka snong tenring i persajur ya kan dia ban penlong ke dorbar la syai kasing bat kani kalong ka jing yu right namar ba ka supersede ka dis council ka supersede namar ba ni hakariti senchar ka jungi don usordar gidon ka executive committee nang ta gidon ka dorbar snar right ring upat ba kat ni ubasaki ka ni ba da liang chong ka dis council ka yu right ka thombor ya ka hok ba dikriti chong ka snar right ring da de halor chong ka ding lum ka ni ka dorbar ban persachur halor chong ka ni ka hukum jong ka dis council habi day bat kani hag bide ba kani ngim tip manuba don ba complain le bujor hag bide ba kani kaching penmi jong ka dis council ya kani ka order kani ka order ka ba la ban chendori kani ka order ka ba penmi ka dis council na kali jungi ngim la ban tip kaching temu jong ka dis council ka ban penlong ka dorbar na marang ni don ka sanat na usi jong ka hima kharim pala penkup ya ka bor ka ba pura ban pej ka sanchar ka dar po snat ring ka mi kum ka di ko order na ka dis council hangin ai chung tho man ta po dis council ngin mi do paj ba ngin mi bat ngin mai lat ban penlong ya kini ka dorbar bat ngin tho ru ka dis administration ban namar ba ka don kal hapan khang na kam ta ka institution na ka law and order mo ya hapan tho ka district administration ro ban pensang ye kani ka dorbar Nakaliang kujonga kumu sekretari jong ada basna tenring kumala panpau soda sakmat akabai dei bat ka order ka baka district council ka pha syau sim jo hima khairem ban penlong ya kani ka dorbar pulun hapo kasinong tenring ya ka ba la hukum yu sim ban ai kabor hau hamsilet melimpana ban wan ban penlong ya kani ka dorbar pulun hang ni hapo tenring ngasukwa ban pensai ya phi ba hapo jong kasinat right tenring kamdon kata ka dorbar pulun kadon baik tang ka dorbar snat right tenring bat ka dorbar snong tenring ti nakaliang ko jungi ngimtip ya gani kicing temu jong ka district council ka ba kanelam shanu namar ba nakaliang jungi kum ka dorbar snat tenring ngidon lau jong sodar ya ka bala penkop bor yu da kasanat nausim kabalungo kolong ba ka district council hakacing sisala da don kanu kakam ka ba orjan baka don kacing temu ban pha lum dorbar kacing shala dei ban ai ka direction yu sim ba usim un pha lum ya ka dorbar hu soda jong snat ai teneng na lor kata ngim ithu yu tau hamsilat blim pada ude we umdei unong song snong jungi ru hang ne ngim ithu ban ngim tip ude ban ai te na kata kadau na kaliang ka jungi ka dorbar snat right tenring rengkat pat ba nong song snong kuma pi gi persya jur ya kani kacing wan le thombor jong district council ka ba yu roj ya ka sensyar khadar hapo ka bri hen yu trap
Nakaliang kejungi ngina maila balada ke desa council kathom da kabor bonon penlong ikini ke dorbar sai kabumut ba kita kiba ke hukum ban penlong ya kata ke dorbar kisim ke cing kili lada ke jia ke hapo jong snong jungi namar kumbolong menta ke snong jungi kadan ha kesukasan tena kata kedau lada kita kiba temu ban wan ban thombor ya kesensyar kadar hapo ka snada itening hibro kowe nakaliang kejungi ngin hab ban peni da kabor ke jong paj ba te ke kebajian nang ta kabumut ba kita kibadan kabor ban aya kata ke hukum kisim ke cing kili ladang ipet ya kani ke order kalong ba ka desa council kala shu hukum yusim hakajing sisa la don kanu ka ba ka complain ke sala de ban khot lane ban syukos ka ai ke bala penlong haduk ban penmi kani ke order namar kum bolong menta gidon haka sukosan ngimdan kinu ki kendum kenam hapo sinong tena kata kadau nakaliang kejongi ngihap bu ke jingkli ke desa council la dalong hakani ke hukum ke desa council kum baka kam ban penek pensa ay kerti ke dustur habawat yau si imrum kan buram syu la ada hukum klem depan kanu ke syukos lane kanu ke jingkento haka bayi bakani ke kam tena kaliang kejongi ring sa ka umdum wangi yo ay kani ke order. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.